Arisma my mum nyina matro edeba Adom Kasee so ebra so se emayimu nsem amahode so sem akokansie hu sem anigide ene apomde hu nsem ayaboa no ese Kasee boy de bre wede adwumre nei ensem bebre na asisi a chese yenso yakruchira gu nkrata so a ye baba kenkan ede amawo adwumre se wontie de asi a na me US tire se pomodia na tena wafidi na chisanse ensem de biasi na yenso ye ma waso enwu ho ye de nyina ede bre ne mum no yebetwa ho tewoni abaiba ensem nyina ye dia bro hye so ma me se me ya me be kenkan Kasee dia ma wo mdin ede nana agei obrempo yentwa ho tewoni mra ne ba na ya ba be sane asem nankasa ede go dia ma wo yamma kwa ba ede ba dwumadie so na yenhye ensem na se a arwosem a ene ebabe wo yen ene se kokopie wo NY kwan yi so a atese kwan ye beto ho a ene ayese kotobekun ma santrofia no ma wuja no wuja asrade sanso na ofa no so ofa musuo kwan yi eboa nenso nam so ji akra bebre ede free atasefo asase so arwosem a ene dai atimota importem ho ebeto dwa kire se tukreta ka yi bi atese alodu no ma twentwen yegusuo nam kwan yi so a saye den ya na ne tifri so ebehwe obi abobo no se tam atese nyame adum mom se obi angudie ne mom drobani a wotika ni mu no ka de bebo ho se paw no an obo modern sori pepa ne to ho di hanki twitwitwi nani mu aya wo sori akọ wogina ho a fom kikra na waje gu fom nyina ne se nani so atano ma antasentase achi no atese ohun de wonye enonam so ema aboafo bi a mo potem ho bomodin epija drobani bomodin de ne kwa ya sabia se wono so kono konkoje pomdin sanse kwanye fa so a ka no timi firi so ebehwe fom ho no kra na drobani no wadwene ho antiase enti eno ho ayamhyehye ene hu eto no so ene ma sawo haw yi baye asem yi siye Adom Kasee bomodin tutu anamon ene kopra o kire no no kopie mu wo tesa no MTT yo ho a oyepanipa wo ho etwetwe nkomo emo no so cheche yensemu kan kwanye fa so ensem yi siye ene de babia akwakodu ede kire Adom Kasee yeto ansam no so ne akonsem foforo mu a yebehwe a be bosum ye chinie na enkramam ha de beto dwa se wai wadne so ba beti asori abonkete ene ndwentai ne ho totorobento ne popopin wa ba besade ene na danta wasene ma nyina ne se emra bokure mu no eduru bosum we mu a empanifo ne ahemfo na namatan konwa ye hyehyɛ se obebo ntwene ayi dede ato no mabomu mi no enya de so mbepini se omye kom ede twen na nanom abosumfo na nanom nsamafo ede twen omanim eje nsem ni mwa bi de twen omanim kopim se ombe homowo edwumadie soronko ede awie eno omo hyase na nyame adom ya wodai na kyese omo de nyina ade ba awie ya omo kyere se de kwan da ho se wo kwa asafo bia mu a obetimi abo ndweta ni udondo ahodo etimi de da peso ye na ni nyina mu no panipa wo no ene ne enkran ha eba ne se ahensem ne ho sensem wo di mu pa ni bonte de tudwa etra Adom Kasee kyere se de se wo hwe yi a na kyese kamia se eja hyehye no so hyehye wo maiga na mu no so na ni nye hu nto de Adom Kasee twetwe nkomo kyere ne bodwa enu so wo kwanya eja fa so hyehye wo maiga na mu Nkrafo be di omo afahye a efrenu homowo no ye wonyema kitikiti bi a manie kitikiti bi a ye ansa na amowo enint aba enti ni a ye di sha ase ne se ye be ko akodua duaba no na ye dua ena ye ma obia so ati se for 31 days a ye bosum ba ko no e mo obia mbotwe na se 1 month ni draw a ye be ye amane bia efrenu odada na ye de akire se ya hye ekranfo afi afahye ne ase efrenu omo enti enne ye da ye be yi saa njisha ye di tuo se omo bia mbotwe a enne na ye be tu saa de no efri ho amani
amanneɛ wei abɛhu sɛ policefoɔ ni be obi sojafoɔ ni wobɛhu langas yɛko wobɛtie ha ayɛbɔ no nkɔfoɔ etumika na ade no yɛnya saa ɔhene mienu no a yɛ adamalakyɛ ne nea ayi bonte no saa nyama ne nyina adwo wa wobɛhu sɛ aha ayɛ din entafahyɛ no ɛbɛkɔ so pɛpɛɛpɛ sɛnea yɛnyina yɛhwɛ no na chese ne de kwa da ho betimi abo dwetae ne ototorobento ahodo na watimi de aji ototorobosua krompon aye na ye to ansem no so na yahwe nsemfo fra Adom TV dwumade bi so friend say pampa so a chese no Kofi Adom anwanwani ene wotena kudwam ne wotena se ne wisam ne nan sa de a ensempiewa ene pie so na eno so ene beto dwa se awarefo bi a omaware ene yomkompa bombompa ye awrade ye peba o awrade peba ene awrade so ye na adwo se awofo yi wo bompa no momomba enti ene oba no ko nyinsen so a ne nyamede nkora miensa trans by force de gu omyam okwo to aso twe miensa na eba papa se ma wuwe mesa nyimba kwa ka ho sa nyim no biem ne nkora nan ate se papa no ne short mu ade pa ate se wo tutuo ba kwa atumi tunsia ne nan num nyina na ene nam so ma ate se ababa we awo anyim mpre nan pe wa wo mama akoma kudu ba kwa ate se ababa we ba ye no ate se Kofi Adom amesre we de ma mfa pampa so dwumadie so emfa nto amanfo anim se me yema de se me benyim nan no ma woni pa nan na manyim nan awoni pa du ba ko de no edin yamanfo meboa me no enam so ma boafo bi a omo ekoma dom yem pa wura Kwasi amankoma ne ne yiri ababoboa se bomo e de achede kakra de ba e de ababeboa se de be ya sawofo beti odwitwaje omo madu ba ko mo de woni no eno mo ba eye multi TV aso ye ha ene ye betwetwe komo e de adoye di ma ye omo kire se we ya de ba ko omo ye e de aboa se de awofo no so omo ho enu omo ho se de omo nya emba edu ba ko yi awoye na awobi ho so dia na anwadin na yentra so enei oman yi mu ni titre nkrankro dia ma se akwakwaji ejabosia na yentua neja asore ye so dia yenim edwa we firi ho na ahye na edwa we so aba na aba beshi na edwa we aba na aba beshi nei wotie se mawuo na onim se eyeja na ahye edwa bie ene dia hwemu a edwa ba ko ankrankro dia mu ha ayi ni ho afirim kura se eyi Sodom ni Gomora mpotwe ba bi eja anka no eye KANESHIE dwai na ho de ayetintima yetim ho besi ne I don't know Adom Kasee bomodin ekwo ho ne mpanefo mo hwedwa no so twen komo busa se Adam de madija duru anama kwa kwaje bansiri bi atodwa na sene de ja hihye ntimi hye na ehihye ben na muguso ye se de ja hihye mo ha betimi akoso atena ho na no so atimi aboa ama ejane ntimi mo Adom Kasee de mpanefo mo twetwen komo a omo so de nsem ahodo eto Adom Kasee animu Sumi kakra edi ye nimu nie na ekamia ye se ye dwa kase e wo man mu no eja etop so ho no mo enche bia eneja eto kantamatu dwa kase enim na anu ya nso ebi ato makola number 2 Kumase edwa wo no so ebi atoto enra eja enso to baabi e wo New Town ne se nti Adom Kasee fo ya ba nan aba KANESHIE dwa kase yi emu na wo hye KANESHIE dwa kase yi a enwuma kwa hudo bebre na e wo ho no mo na mpani se wonya ko baje se ehye a wo sansuo esi wo de ho ne se nti ene panifo a wo ha betwetwe nkomo ne ebisa wo mo ahoban bo anasa ahobo a omaye edi esisa ne man ho kwan se ne ebe ya atorentima kase a etoto omunuanom no ebi emeto wo mo ne se nti Adom TV akan kaseefo ye ne omo ebetwetwe nkomo ne ahye akwan ahodo a na tentutu ahodo a omaye edi egu akwan mu se ne ebe ya ejasese atorentim no ebi emeto wo mo asana ejasese no bo be start wo edwa ewo nkran pontemu no yen KANESHIE market de ye di kan dida ewo fire warden ase bibisa esia omo be so ano ansa na National Fire Service for aba ye wo fire extinguishers edonso yie afeso yama edwadefo na omo market am yama omo entitie ase bibisia at least obetumi aso anompo ansa na ye security no fo nompo abem eti emoya yaye ato no eno no
and na bezu ne security for no more than 24 hours a day yenda saa so na fire warden for so omo ewa ha we pon na we aba into 24 hours no ye was safety surveillance ewo KANESHIE market ase anum zo omo eye eja ho adwuma no yama obia ato fire extinguisher nti wa won to me enter fire extinguisher yama omre so the better fire extinguisher but then you will improvise fire extinguisher to say anwea any kotoku ayeda hyensuomu ese won chen to say BBC na ze wuni fire extinguisher bo betumi di eno aso ejana no after we body de beba so abeboa nti omo use naked fire at say kopot mu jade yema omo kwan wa ha han so be say use eja wa ha tese gas cooker eno so ye koran etwe say munyama na mudi edwuma no eye anase ase ese a yebeyi efri ehonomo KANESHIE complex de yen say jashishi bai na yen fiase ye say ye putu ye bribi are part and parcel of our program. Yen own department security no have been empowered. They are in charge. So what she say firefighting equipments are always in order. Extinguishers are always in order. Exit points are always in order. Our fire hydrants are always in order. They coordinate with our what are the young maintenance department electricians and so the BR walk around. No one sure say illegal connection be and Koswaha. Nene KANESHIE hu sensem o matche de ntia o motiase na ejashi a eshi metiase o minguyu eno moto nti ene wonsu utie yen na wonsu de ehye ya na bomodi no ko KANESHIE mpanifo se eja we de yesi obi ni obi kire no aba no machiro mo sanse KANESHIE fo de o mahye nsuo pa no mdo mabodwe sei edi enum tetra wa ene afrum pa eno mo se na ye free KANESHIE ayo kom rahye badwafie ensem asisi e om rahye badwafie pa e bibuafu rahye badwafo ni bibuafu ni ade nti ye beko na list of kodwofo dwo o ho edie reja oni atwetwe kom kodwa kwa be mejo so na ene ko om rahye badwafie de na ekoso ne yo ense ene eyefiada na watwemi nima bebresi o ye o man rahye badwamu na wo hwe a wo kaye na sentem na yedi ewiase nyina agitum se eye tawa aye nom no eti se ye bomodin ase ye bete so anase ye di esono e bete so ntimase bedwafo nso no omdom sa ehye emra bi ase asa emra ne botaye nyina ne se obehwe se ye nom tawa anase cigarette e wo montin so na wo ye bra odi mra ne be tu mra se bedwam no e yade a eye nyimaku en hwa banse e de pressure eto eye mra se bedwafo se omodin ase obdom sa be hye eye yi nase emra nase oma ye wie afedi omode mrane be yadwuma ne se ya twuma mentwe eni ntini bro omu di sa ewiase da yesi we na omu di tia ta no mo no omu ebu efu ni entia omu bisa ni entia ye Ministry of Health and Food and Drugs Authority eni enyumaku aka no adenti ena sa emra no omu fa nya adwuma na wo bekọ hotel ni restaurant ahodo ni night clubs na mafo twi cigarette wo twi ni mi no agya no ku a wo gidi se ade a emfa emra kwan mu ntino eti se ombomodin ase omode emra betimi eden aye adwuma na cigarette na tawamafo no ne monten so no omatimi eden ateso sanso na yesa eja eto ewoyi kantamantu ana se eja tototo men mutitru ni eye mokola number 2 se no so no ehun sem so pie eye emra hye bedwama emra hye bedwafo dodo na egidi se emso men ye kasa dodo owura eye abansoma na bagben ono ye emra hye bedwani ewo na doli kalio wo kiremu a o men se ye kasa saa yenso ye nya dwuma enti wogidi se kasa na ye kasa na nya de betimi de anu yi ama eja hyehye eden ekoso o mem to da tudwa se ehu behia se eye aban betimi etu anamon na wotimi atoto adwen adwamafo adwen ekọ betimi afa so betimi etu eye eja hyehye na se kura se ne be ya ebi hyehye bi esanse ya de a ahadwen pa eye o mem eni ntino eni nsem a misi di akwaniaba ewo na watwi mo mrahye bedwam na watwi bewuram so hyehye ntese na watwi bewuram wotimi se mrahye bedwafo won transe eye ejuada obetranse eye ebnada
akosi efiada na hwe business omode buy na ombe efiada na che wohwe ebrada nyame ya adom obetena se na wode krata bi ebeba krata na efa loan bi aban ekoje de ma cocoa board se onfan tuto cocoa no na omo pe ye friend stamp duty bi and as a tax waiving ebe se $150 million no omo de ho krata se ma begum rase bedwam sanso na se Ghana akwan ho sensem so no omo de ho krata sem abegu ha no be san se JICA sa Japan Development Corporation pese eboa Ghana ban wo ya kwan ho en internet se ombo modern se om de ho krata beto no betumi etu wana mo ukede nyam ya doma ye so om de presentation om de emra bi beba ye fe no Plant Breeders Bill om de beba en edomku no kesi nyanso be ye ehyiamu kesi omra hye bedwam no kasafa ye om yiedie ho ya wada nyam ya dom so a Chinese loan no 3 billion se domku ma ne ka se ehu behia se aban be san de abamra hye bedwam no ma de nsakire bi aban we san so mugiri se mfomso bi wo ho anhwe a amanfo befa bronya ho awe krakas eni to mutu ho no mo de foforo na ba asisi om do mo shabe shase om be hu dwuma se ne be ya enwoma betime de atoto to akoto na wo hwe resimi adwuma ho ho adwuma bra hye bedwam pa enyasem kuma pa ntino elisi bi de bebram amanfo so eno komra hye bedwa fie kwaje amane de ba kwadwo ye beda ase wo mode ma wo bo de bo adwuma na ye ntwa ye homra na ye nkrato ye ba esema hodo aka akire no so ye de bebrɛw ya makwa ba yemfa pomden ekase efambre we sanse wiase se pomden ejina naso a na pani se udidi eche na se unyini eche no ntino ebekọ ne akwa akohwe na yehwe adwemu yade bi a eno no etimi di nipa nya pa a eba so a wadwene odwene nsi so wo kan hwe nyeji wankasa to ano ayebom ate se eno manyina enkowie schizophrenia ene yade ni din ate se ni din no wo hwa na yese zavna pania emu edu a emu eden na edin no ene na busuo ne na hosie ne nyina da no Adom Kasee bomodin ene Dr. Pania wabin ewa pomdi hu sensem pa Dr. Akosua Boaten atwetwe nkomo ma wo cheche yensem kwan ye fa so ba ene ba eno ma obeye ene do obeye obisia no kwan ene ye be kasafa abofo ye rebia ye friend no schizophrenia ye brofo kese Ghana hade obi abeka sebe nipa krono abodam ebia na obi wo fie webusuani bi wadanfo bi owo hoda kra wa shaase so kikem sa nipa krono obehwe no na osibia ohu obi onu obi kasa nkomo de bi obi nipa kro yi so ohuni obiara a oben no inhu nipa kro no obi wo se otim ni bi wonasum enene ne se onko yese obi wo behwe no si ejamwe bi di nechi dindindin Ghana ha de dodo na ye bekase bia obi ena eyew ana beye bi na di wechi dodo na Yede a doctor for ne beka say ye won church masanyo main na ye fre bibi auditory and visual hallucinations na sanyo main eka echimu yare ana bodam yare na dodo na mo bekwa koja won wo prayer camp ana bibi na yare de bro mo ne ye o ma yakade nanso sa yare enhu adro wo ho ye wonkofo bebre a ebi ye teacherfo omo wo sa yare ya bosumi bia omo kokwaje omedro e wo bia pantan ana Asylum Down Psychiatric Hospital omo wo edro so a sa ndi ni inyoma wo hui e ba form a otimi bo wa brabo kamati so obi oni bi nti yare ya dodo ye kase bia ye bodam yare ye gya ye omo no mo nam kwan ho behu so obi gina kwan no ho obonkoma gidi so obi anka ne ho no edro wo ho mo ma ye nja ye busuafo e mo nya basa ye mboa wo no mo hu psychiatrist doctors se omo wo sa psychiatric hospitals ni ye mboa nkrofo ye fo mo nto edro so senia echimu yare yi endi omodem na sankrofo ombetumi aye ejuma aboa yen e wo man mu
yɛtoa nsɛm no so na yakɔ agokansie dwumadie mu na ene de social mu a na agokansie ade bako nipa bebre no mani gye ho na ede beto manim sɛ COWBELL omo dwumadie bi cycling tour bi atese omo na monten so etwa monten ne miamia hodo bi ahia na wo bedi nkunim bo mu no yetimi aboaba so na nyina mu no yana musini imota jakwa champion ono na wono mu edia na edo machi atese de ko nyina wono mu ene ko na waba homa no so imota emakwa ba ede ba kase boy so na na mse mwakwa banso edeba adan ewo gangbe east na sabre ede na ko makodu hin na akwa kosisen well ne anope ne yashase we are stage 10 of the COWBELL National Cycling Tour na the my die papa anope ne yashase edisi adan hanemo ekofi mu ewo doje wo voter region na say we ofan edikan na de no say 2 in 1 ofan edikan e san ofan so die ha say ofan edikan na yashase si adan hanemo ekofi mu ewo doje wo voter region anu echi no na yede cyclist for ni nyina no etra kemu eko tinu ewo K2 South and I just say omo ko fa why publicity ride kakra wa more friends of said you so ebe sha say the akachi ebe pem adan ha na ma wo hwe nipa dodo a na omabun kama fa adan krodu ni mu ha na ya de a esani papa since I share competition as we ni nipa etimi aba be pu ahwe yen pa just say na ha many an kankra nipa be 10,000 na ne omuti be pu ha etimi bo omani akoma ehwe ne ko so ha but naturally ni say abranche ndi ni Samuel Enima or young stars no obetimi eyinkonyan ene ade ewo nejumedi nya sa na etimi abai krobi o fen dabala ewo voter region finance na saka akrawdu akachi na ne abranche etimi so hwea na je say ade na ni yenyan ye papa o ma ni cycling so transfer no answer body doje no na do night na wakodu a ene yero just in store abranche ndi ne prosper agbo nsa ene wa ochina no the 11 so bit nya sha sefi ada Broadway Muneda Kopim Fitness Center ben you to cry or COWBELL National Cycling Tour ni nana COWBELL National Cycling Tour no dia bibiano edagia so so hwe ne ko ne ba dia city my go branch first part go ono da ultimate jersey no yellow jersey no dia ekura no ewo imota ibeda se papa so nya daje na wadi dwumadi ye chia bedi pempensui na wodi de ekoso nyina de maye imota jakwa achampon ene ete ne se wodi empanifo na chi na de ekoso nyina wodi emaye na ye beto so na yakwa kohwe adigide kasebo kakra eno so ababegu ye pono so na ene no se obehwemu a kokopie mu ewo temade a na eya ye se TM boys no omani abre pa omma kwan ewo nwuntu no mu ene we de bana we so de ba che se enya asem ketra kra na so hwemu a na edin ba ko no wagye ne din pa dan so abiam ene wo de ennom sonko de ba wo my Ghana mu Ghanaian lady ene obi ade tum se eyo we no mo ye Ghana de na se no wasan so akokofa foforo e de ba wo no nyam ya dum enumre yi a wo pa hontoma wono so o che se enya asem ketwa isan se wono de nyomba obona bomodin se enumro de ba no siesie ni yi na we no wato din se one and only eno de eba na adwumadi enye se ono kwa na eba sa akode guru ene che se anutofo twetwo wuru no titritama boys fo ni nyina beba bia eno so wo kyerem se enumre amanfo nyina enyi twi ene trede no mapiu san se ekwan obefa so a obepa ne dwumadi ne ho ntoma no ese wani ense wo ka kyere mama just down and yano. I be you know say something there. Yes. From me down swap ya. Yeah man. I want you girl. I need you girl. The premiere is going on this coming Friday, 7th June. It's going on at Vienna City Circle, Accra. Everybody should come and support Dan Swabian premiering the hottest video. I mean the expensive video in GH now. Mama, you know, just down and yano. I be you know say something there. Yes, from me down swap ya. Yeah man, I want you girl. I need you girl. I dance wa biam no o che se ene de nyasam kweto Vienna City ene we pie ho abeze abiam
wo ya bia no mo bebia bia mpa mo se o bia no mum o chese nei no video ba ko a wonde ogitum se eye hit pa wo ebri mu de no ene ko na so kokohwe bisan se enyenom ke 20 nyina yenko na aja yenko bu san se nyum de abo wo kra so openum na nye ya dasani a mo de due mu atri sane tienko free ha ye ko ne akotena chiri na aja agigya dem na ye no bi wa bra ye da se bre heba o madawro ma sahat mixa ya bobo bi ne ho adin die ko akotena se na ye so ye ne da so abiam ya giani na abusanfo eno so ene be gina ne de ene ensembe bobo ano se Adom Kasee no nyina de besie na ye kono na aseda PSE ne de ma ye production team ni nyina so mbo modern etrotro nsem no ma ye ne so betena se ne timi ediken kan ma wo obi bia so nya da de tena tiri no hwe ye no tie ye wo kwanua sa nyina so no e de aseda e de bamam na e bia na dwumadie wantimi anhwe bibibi ntie adwumasem a wo de men ha ho kra sanse okọ www.adomtv.com a obenya ni nyina de ahwe a chese YouTube obenya ye enim ya hodo nyina nti bomodie na wo so oni ye nteresanse de ne papa ene de ma wo bidin e de nana agei obrempom de besia na yadamase na mbom no nyame adomu a yie aba achese me ko yie 6 July me brother Michael Osei watofom enti mu nyina mu ko jame e wo kuma se bremai medisia no madamase akram